I mean, Rwanda is a very nice, according to me, what I've seen. It's a very clean city. u Rwanda ni umujyi usukuye. And I really want to thank the president arumva yifuza gushimira perezida wa repubulika for the good work he has done. kubw'imirimo myiza arimo akorera abanyarwanda. Because when you look at the airport, urebye ikibuga cy'indege. by the way, I came with Rwanda Air. yanazanye na Rwanda Air. Yes. In America, from America? It's Rwanda Air. It works with Qatar Airways. Yeah, okay. But then there are so many flights that I could take. But because I love this country and I was so eager to see, so I decided to come with your aircraft. So thank you so much, the government, for the good work you are doing. Wow. yazanye na Rwanda Air hari flights nyinshi, hari indege nyinshi yagombaga gufata, ariko kubera ukuntu akunda u Rwanda n'ibintu by'u Rwanda yahisemo kumva yazana na Rwanda Air. So the mistake that people make amakosa rero abantu bakora is because they don't put themselves in a faithful system. Nago rero abantu twifata ngo twishyire mu bihe byo kuba bizerwa. So I went back because I was in the system of faithfulness. Asubirayo kuko yarimo n'ubundi yari asangwa ari uwizera. The man accepted and he gave me stuff. Now this time around I said I will never listen to any voice, only the voice of business. Atubwiye cyangwa avuye muzi uburyo kuba inyangamugayo agaharanira kuba umwizerwa byamugize umuherwe ndetse bimugira umukozi w'Imana. Ubu ni Bishop ufite amatorero atandukanye mu gihugu ku mugabane wa Amerika hariya ndetse no muri Kampala no muri Uganda mu migi itandukanye. Ngira ngo mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane. Nawe ujye uharanira kuba inyangamugayo, kuba umwizerwa. Yatubwiye ko ari inkingi ikomeye yo kugira ngo uzatere imbere. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu ndetse mama pasteur uri bumufashe ese ntabwo uri mama pasteur? Oya. Anje buriya rero ubwo mbivuze birarangiye. Oya mama bose nagiye mbibwira gutyo bahita bayoboka umuhamagaro. Ni mama precious. Aha, mumeze neza? Turashimana. Wow, turongeye tuguha ikaze kuyoboka Mana. Ndabona utuzaniye umushyitsi. Yego. Reka tumuhe ikaze kuyoboka Mana. Mwiriwe neza? Twiriwe neza. Murumva yuko ikinyarwanda cye ntabwo ari cyinshi, biri buze gusaba yuko tuzajya dukoresha n'izindi ndimi kugira ngo abantu babashe kumva. Ndafatanya n'uyu mama kugerageza kubumvisha ibyo ari kusubiza cyangwa ikigano tugiye kugirana. How are you? I'm doing good. How are you? I'm fine too. Amen. I'm Welcome so in Rwanda. Thank you so much. Yes. We can begin with introduce yourself. Okay. Yes, my name is Bishop Azaria. Amazina ni Bishop Azaria. I'm so glad to be here. Yishimiye cyane kubana natwe. And I wish the Lord is going to bless you. Kandi arabizi neza ko Imana igiye kuduhana umugisha. Because we are in anointing of the Lord. Turi mu mavuta y'Uwiteka Imana. I come from United States of America. Ava muri Amerika. In the state of California. Mu mujyi wa California. The city is called Los Angeles. Umujyi witwa Ukwarivuza. Yes, I'm here in Kigali. Ari muri Kigali. And I have come for a purpose. Yaje kubw'impamvu. I have come for the word of God. Yaje kubera ijambo ry'Imana. And I have come for woman of valor. Yaje rero no kubera umugore w'umunyembaraga. Amen. Yes, the woman of valor, you can hear they are talking of a woman, but it's something big. Murumva tuvuga umugore w'umunyembaraga ariko ni ikintu kinini cyagutse. And people might think it's about women. Abantu iyo bumva umugore bumva nyine ko ari ibintu by'abagore gusa. But this is not only for women. Nago bireba abagore gusa ahubwo birareba n'abagabo. Yes, because our wives
the moment they pray for us, we are the beneficiaries. kuko igihe umugore yapfukamye arimo asengera umugabo we inyungu zigaruka ku mugabo. So I think that's a simple introduction, so we can go ahead and hear from other things. Nibyo ngibyo, uwo niwe Bishop Azaria, hanyuma abahaye rugari ngo twiganirire. Okay. Welcome again in Rwanda. Thank you so much, How many times do you come here? This is my first time to be in Rwanda here. No bwa mbere Bishop Azaria yageze muri iki gihugu cy'u Rwanda. And I've just arrived. Nibwo aje muri uyu munsi muri iki gitondo. So if you hear anything that is not going good, remember I'm so tired because I've spent 3 days without sleeping because of Woman of Valor. Yeah. Nimubona hari ikintu hari ukuntu atameze neza ubundi ni umugabo useka wishimye ariko kubera umuruho mwinshi amaze iminsi 3 agenda kubera wa mugore w'umunyembaraga dora tubabwira. What's your expectation to Rwanda? I mean, Rwanda is a very nice, according to me, what I've seen. It's a very clean city. Rwanda ni umujyi usukuye. And I really want to thank the president Arumva yifuza gushimira Perezida wa Repubulika for the good work he has done. kubw'imirimo myiza arimo akorera abanyarwanda. Because when you look at the airport, Urebye ikibuga cy'indege. by the way, I came with Rwanda Air. Yanazanye na Rwanda Air. Hey. Yes. In America, from America? It's Rwanda Air. It works with Qatar Airways. Yeah, okay. But then there are so many flights that I could take. But because I love this country and I was so eager to see, so I decided to come with your aircraft. So thank you so much, the government, for the good work you are doing. Wow. Yazanye na Rwanda Air hari flights nyinshi, hari indege nyinshi yagombaga gufata ariko kubera ukuntu akunda u Rwanda n'ibintu by'u Rwanda yahisemo kumva yazana na Rwanda Air. I wanted to support. I wanted to be. nawe byibura gushyira inkunga ye mu. Yes. However small money I've used it, but at least I've supported the country. Yumvaga ahora yumva ashaka ikintu cyose cyatuma u Rwanda rusa neza ruba rwiza. How you understand the Rwanda before to come? I mean, like we get the news, we watch, we Google. We know it's a clean city. We know it's secure. Everything is good. And I also have my uncles here, some of my siblings. Okay. So my mom is a Munyarwanda. Hey, wow. My dad is a Munyankore. So I love Rwanda because my people are here too. Yes. So I'm part of this country. And when you look at me, you can't. If I tell you I'm a Munyarwanda, you can't say no. Yego jewe rati utaraza u Rwanda warwumvaga gute ukiri iwanyu. Bishop Azaria nawe aravuze ati turaguguringa tujya kuri internet dushakisha u Rwanda. So nzi u Rwanda nk'igihugu cy'isuku, igihugu cy'umutekano, igihugu gifite abantu beza n'ibintu byiza. Ati kandi undebye nawe ubwawe ntiwanandukanya n'abanyarwanda. Ndasa n'abanyarwanda kuko mama wanjye ni umunyarwandakazi, papa wanjye akaba umunyankore w'i Buganda. So afite amaraso y'abanyarwanda. Nicyo atuzaniye rero nk'abanyarwanda, abantu bazakurikira inyigisho ze, abantu bazaba mu bigiterane, bazagetinga iki cyangwa bazabona mwiki. That's very true. I have a big message. Afite ubutumwa bunini cyane ku banyarwanda. And I actually want to invite everybody. Arashaka gutumira buri muntu wese uri bukurikirana iyobokamana. A man, a girl, a woman, everybody should come tomorrow. Ejo. And you see by yourself. Muzaze mwirebera imirimo y'Uwiteka. God is going to send the angels. They will be down on the ground. Imana igiye kohereza abamarayika bayo bazamanuka babane natwe. And we want to assure you that your lives will never go back the same way you will come. Arabemeza n'ukuri k'ubuzima bwacu butazaguma uko bwari buri. This is something more important, I'm telling you. Ibi ni ibintu by'agaciro cyane arimo kubabwira. Because from California to here is not an easy journey.
we kuba yahagurutse agava California akaza mu Rwanda si urugendo rugufi ku buryo ari akantu koroshye. It's not even me alone. We have another my lady. She's from Sweden. She came already. She's here. Ndetse nubwo uyu mugabo ari wenyine ahubwo afite n'undi mugore w'umunyembaraga araturutse muri Swede baje kwamamaza inkuru nziza. So this is something you have never seen. Come and watch by yourself. Iki ni ikintu rero tutaranabonaho. Muzaze mwebwe ubwanyu amaso yanyu azabihamya. I will ask my sister Batamuriza to give us the address because since I don't know much about Rwanda, what will be the address? Yego ati nasaba Batamuriza ari we njyewe ko twabayobora mwebwe murimo kudukurikirana. Yego twari twabibabwiye ariko katukongere ni ku Kimironko uvuye ku murenge wa Kimironko hasi aho kuri uwo muhanda ujya Kibagabaga hari itorero ryitwa Mount Olives Temple. Munsi uvuye Kimironko ku murenge ho gato munsi yaho naho ngaho n'abantu bakomeje kumamagara banyoboza. Hanyuma hari na nimero ya telefone. Yes. Ni 07 83 kabiri gatandatu kane 87 07 kabiri gatandatu kane 87. Nugerageza kubona utahumva uzaduhamagara tuzakuyobora. Yego. Amen. That is the place where we will be tomorrow. Tuzaba turi kuri Mount Olives. We have 2 sessions that we're going to do. Dufite ibyiciro bibiri tuzakora. Our service is going to start tomorrow at 9 a.m. in the morning. Tuzatangira saa 3 za mu gitondo. And the doors are open at 8:30. Kuva saa 2 n'igice imiryango irafunguye. So we just want to welcome you guys to come. Duhereye kuri ba Joel na Cyprien mwese n'abandi bari badukurikiranye turifuza ko amaso yacu kuzababona. So the woman of valor, the woman from Sweden will be preaching, teaching. That is the first service. Umugore w'umunyembaraga umukozi w'Imana umuhanuzi kazi Eugene kuva muri Sweden. Yes. Azaba arimo guhanura ananigisha. Special anointing from Sweden. Afite amavuta adasanzwe aturutse muri Sweden. And then we're going to have something to eat, some snacks. Nyuma yo kuvuga ko uwo mudamu tuzasangira. And then from there we go to the second session. Nyuma yo gusangira rero tuzajya mu cyiciro cya kabiri. And that is where the bishop will be preaching and the launch of the woman of valor. Rwanda. Aho rero niho musenyeri azaba arimo avuga turimo dufungura ku magaragaro umugore w'umunyembaraga. We have some best artists here in Rwanda. Dufite abaririmbyi ba gospel. Ba gospel? Abaririmbyi ba gospel. They will be there, they will be singing, they will be entertaining you guys. Tuzagira ibihe byiza mu kuramya no guhimbaza. There are so many things you are going to learn. I'm telling you, your life will never go back the same way. Tuzaba dufite ibihe byiza arabahamiriza ukuri ko ubuzima bwacu butazagoma ko bwari buri. Yes. So in short, that is how the program will go tomorrow. Muri make jewe agerageje gukora resume y'umunsi w'ejo. Wow. That is good. Good. Okay. Ikindi kibazo nabaza Bishop amaze igihe kingana iki muri uyu muhamagaro kandi yamenye umugore w'umunyembaraga gute? How long have you ever? I have known Batamuriza for how long have you been wabera bishop or kuva? Okay. I've been a bishop for 7 years. Okay. And my origin is Mbarara, Uganda, western part of Uganda. I have churches in Mbarara, like 2015. We have churches. Afite amatorero hagati ya 20 na 15 muri Bugande. And then we do have another church in the United States of America. Afite n'itorero muri Amerika. So that is where I've been for 10 years. In America, I preach the gospel. We go actually in every part of the world, in every nation.
ni umumisiyoneri agenda henshi I've preached in Japan, yabwirije muri China, Japan, muri Bushinwa, Mexico, Mexico, Canada, Canada, Brazil, aho hose Argentina, so many countries. ibihugu byinshi Imana imaze kubimugezamo yamamaza gukomera k'Uwiteka. Yes, and at the same time, I'm doing business. Ariko si ibyo gusa ni n'umucuruzi. So we're going to be teaching a lot of things. Tuzareba rero ku bintu byinshi. We also going to teach people that if you are preaching, if you're a preacher, you also have to do work. Turashaka no kubwira abantu ko nyuma yo ivugabutumwa hari no gukora. Because at the end of the day, we need to eat. Kuko nyuma y'ivugabutumwa nyuma yo gusabana n'Imana dukenera no kubaka uyu. We need to pay rent if you don't have your own house. Gukodesha amazu cyangwa tukubaka yacu. The kids need to go to school. Abana bakenera kujya ku ishuri. So it's not by being in the church alone Kuba mu itorero gusa only, but also to work, to do the casual work. Ariko tuba tugomba no gukoresha amaboko yacu Imana igaha umugisha imirimo. And then we shall be teaching you how to use time that God gave you. Hanyuma azanatubwira ni gute wakoresha igihe Imana iguhaye. How can you balance the things? Ni gute wahuza inshingano. Because we have seen so many people once they go to churches, twabonye abantu benshi iyo bagiye mu itorero they forget their families, bibagirwa imiryango yabo, they forget their kids, bibagirwa abana babo, they don't even work. nta nubwo bakunda gukora. So how do you expect you to survive or to live? Ni gute utekereza ko ushobora kubaho? And the Bible says kandi Bibiliya iravuga that who doesn't work ngo udakunda gukora should not even eat. nakanayige. So our God is a worker. Imana yacu ni Imana ikora. Right now is working. That's why you are living. That's why you can breathe. N'ubu tubona Joel nuko Imana irimo ikora. Niyo mpamvu Joel agihumeka umwuka w'abazima. That means God is working. Birasobanura neza ko Imana. So then how is it that people don't want to work? Then ni gute abantu yaremye banga bo gukora. We are encouraging you to come and learn all these things. Turabashishikariza ku munsi w'ejo muzaze abasore n'abagabo, abagore n'abakobwa, yego azavuga ku tuntu twinshi. But that is a good topic. Yego Abazungu baza kwigisha abanyafurika baje bababwira hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa bese basa n'abaca intege abantu gukora. Nyamara kandi hariya muri Amerika ho ahubwo gospel yaho yubakiye ko gushishikariza abantu gukora. Abona ari ukubera iki? Izo nyigisho bazanye zitandukanye nyamara n'imikorere yabo. Are you getting it, Bishop? I can get some. Can you? Yeah, that what is is it's it? a good topic because when the white people came here for colonization, they came preaching the gospel of telling people that those who are poor in their hearts, those are the ones that will see God. How do you see that? I mean, they were not telling you to be poor in material things because they ended up needing money. They wanted money from us again. So they were telling you to be yearning for God in the heart. Iyo bavugaga umukene wo mu mutima bavugaga kugira inyota n'inzara by'Uwiteka Imana. But then we teach you ariko azatubwira how to balance. Ni gute wahuza inshingano. I want you to be successful. Arashaka ko tuba bahiriwe. But again, I want you to love the Lord. Ariko arashaka nuko dukunda Imana. You see, when I will give you a scripture tomorrow, ejo hari icyanditswe azaduha where the disciples of Jesus came, aho intumwa za Yesu zaje, they told them to pay taxes, but they did not want to pay taxes. Bakababwira kwishyura imisoro ariko badashaka kwishyura imisoro. Jesus said no. Hanyuma Yesu arababwira ati you have to pay, you have to give money. Mugomba kwishyura imisoro, mugomba gutanga amafaranga yanyu. So, he told them to go to the lake and catch the fish. Ababwira kujya mu nyanja kuroba amafi. You see, when going to the ocean or to the lake, iyo ugiye rero mu nyanja, you don't just get a fish easily. Ntushobora gupfa kuroba ifi gutyo.
No, you have to put effort, you have to put the nets, you have to work. ukoresha ingufu zose ukazana inshundura ugakora n'ingufu zawe zose kugira ngo For you to get the fish and you can sell the fish and get money. kugira ngo ubashe kubona ariya mafi yajyane ku isoko ubona amafaranga. But because that was God, he did it miraculously. ariko kuko ari Imana ishobora byose yabikoze mu buryo bw'ibitangaza. But now Jesus went back to heaven. ariko ubu Yesu yasubiye mu ijuru. So the money is not the same way that he did by going and open the mouths of the fish and get money now. uyu munsi rero si uko bimeze, ntabwo ari cya gihe yasamuraga ifi agakuramo amafaranga, ahubwo Right now is to work ubu tugomba gukora because life is hard. kuko ubuzima burakomeye. So we shall teach you guys, tuzaba tubabwira rero the young people, the old people. abato abakuru, So you should come. muzaze rwose. And I want to talk a little about woman of valor. ndashaka rero kuvuga gake ku mugore w'umunyembaraga. Woman of valor, for me, kuri we umugore it's w'umunyembaraga not been a long time that I had this. ntago yize igihe kinini cyane, But what I've learned from the programs of Josephine, ariko icyo yabonye kuri program cyangwa se ku biganiro dukora ku bagore b'abanyembaraga, I had some little issues with my wife in America. yagiranyemo akabazo gato n'umugore we muri Amerika. So I told my wife to always listen to the woman of valor. abwira umugore we tujye uhora wumva ibiganiro by'umugore What w'umunyembaraga. I heard from Batamuriza Josephine, ibyo amagambo yanyumvanye, she says, woman of valor, let me say this in Rwanda, umugore usenga. aravuga ati Batamuriza ahora avuga ngo umugore w'umunyembaraga ni umugore usenga, Umugore udahunga. umugore udapfa kubivamo. So now I told my wife that, do you hear what she's saying? ahita abwira umugore ati turabyumvise ibyo uyu mudamu avuga, You need to kusenga. ugomba gusenga Ukansengera nanjye. ukajya usengera. Amen. And when I Amen. make mistakes, they say you don't have to run away. hanyuma iyo amukoreye nikosa aramubwira tumva bararavuze ngo ntugahunge. Now since then my family is like this. Wow, glory to God. kuva icyo gihe rero umuryango wuguwe neza. So me and my wife, we decided to support woman of valor. we n'umugore we rero baravuga batoya kubera inyungu tubonye muri iki kiganiro tugomba kugishyigikira. So I am benefiting from woman of valor. I'm in America, remember. ndimo It's a big country, it's a rich country. biganiro bya woman of valor cyangwa umugore w'umunyembaraga, ndi muri Amerika kure cyane. It's a good country, it has everything. ni igihugu cyateye imbere, ni igihugu gifite byose. But then we have to come. My wife said, go. hanyuma umugore we aramusunika aramubwira atoya genda, Because the peace we have right now, kuko amahoro dufite uyu munsi we got it from this woman of valor here. twayaboneye binyuze mu magambo y'umugore w'umunyembaraga. Basing on this one, dushingiye kuri ibyo rero I'm inviting men. ndahamagara abagabo, Don't stay home tomorrow. ejo nimuzagume mu ngo Bring your wives, bring your daughters, bring your sons. muzazana abagore banyu, muzazana abana banyu. Tomorrow your son is going to get married to somebody. ejo umuhungu wazashaka umwana w'umukobwa. And these young ladies of this generation, you know, they are kind of crazy. kandi muri iki gihe aba.com ni abantu rwose badaciriritse. So if you don't keep a .com with woman of valor, ubu rero nutafata uwo mu.com uwo musore cyangwa umukobwa uri mu byiruka ngo umugire umugore w'umunyembaraga cyangwa umusore w'umunyembaraga, then we shall be hearing divorce and fighting. ni hahandi tuzumva amadivorce yiyongera buri gihe, imiryango isenyuka. So to avoid all that, kugira ngo ibyo rero byose let tubigabanye, us join the woman of valor tomorrow. nimuze dushyigikire umugore w'umunyembaraga ejo. Yes. yego Wow, that is good. araganira neza cyane. yego Ndaganira neza cyane. Abazaza izuba bazabireba. bazabireba. Yes. ngiye gusoza ikiganiro kuko you are tired. it's about to close. But before to close, ndabanza mbaza ikibazo. Baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, when God wanted to use a person in a wonderful way, ibanza kumunyuza ahakomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. Yes. We
Bishop turi kuganira ninde yavuye he mu muhamagaro ni Are you getting it, Bishop? Yes. Then who is Bishop? He just want to know a little bit about you, about your personal history. How did God call you? What are the challenges that you faced through that calling? Okay, good. That's a good question, and I have the good answer. Icyo ni ikibazo cyiza kandi afite igisubizo cyiza mu mbabare simenyereye kuba umusemuzi. Nageraho nanjye I was born in a poor family in Uganda. yavukiye mu muryango ukennye cyane mu Bugande. And my dad had 3 wives. Papa we yari afite abagore batatu. My mom was a middle one. Mama we niwe wari umugore wa kabiri. My mom gave birth to 8 kids. Mama wabyara abana beza 8. And when my mom got the last born, mama we abonye ubucura bwe, that is when my dad died. Akimara kubyara umwana we wa nyuma wa 8 nibwo papa wa Bishop yapfuye. And my mom was giving birth every year. Mama we rero yabyaraga indahekana buri mwaka. Indahekana, so we found ourselves at the same age. Bakuze ari abana bose bari mu cyiciro kimwe bangana. And our dad died. Papa wa barapfa. So I did not go to school. Niyegeze ajya ku ishuri. So my life was a little bit difficult. Not only me, but even my brothers. Ubuzima bwabo mu by'ukuri ntabwo bwagenze neza. Siwe gusa ahubwo n'abavandimwe be. So what I did was to start doing small businesses. Icyo rero yahisemo yatangiye kwishakashakamo utuntu two gucuruza. I started doing business. Atangira gukora ubucuruzi. And what I learned from the first day ikintu rero yabonye guhera ku munsi wa mbere was to be faithful. No kuba umwizerwa. So I could do the business of popcorns. Yakoraga ubucuruzi bw'injugu. Yes, and I buy them from a shop somewhere. Yaguraga utugori tw'injugu mu iduka hano. So when the owner realized that I'm a daily customer, hanyuma nyiri iduka amaze kubona ko ari umuntu umugurira buri munsi, he started giving me when I don't have money. Noneho akajya ananamuha n'igihe adafite amafaranga. So I could take his money on time. Akajya afata amafaranga akishyura amafaranga ku gihe. And then this man liked me so much, so he could even tell me, come and take a lot, take many. Uyu mugabo w'iduka aramukunda cyane akajya ambwira ati ngwino ufate n'ibindi. So since then I went into business. Kuva icyo gihe atangira kujya mu bucuruzi. From the popcorn, I had grown up in size and shape and in the age, so I started getting old. Kuva ku njugu, ku gucuruza injugu, Imana itangira kumuzamura ava ku rwego rumwe ajya ku rundi. Now I joined the second-hand clothing. Ajya mu bintu byo gucuruza caguwa. Again, I was using the faithful system. Hanyuma komeza kuba umwizerwa muri icyo gikorwa. What I'm trying to teach you in this scenario is to teach you to always be faithful. Icyo ndimo kukwigisha hano hantu ni ukukwigisha kuba umwizerwa. Umwizerwa. Umwizerwa, that's a key to prosperity. Kuba umwizerwa ni urufunguzo rukomeye ku kuba umutunzi. So now from the old second-hand clothing, I was buying it from a window in Kampala. Yacuruzaga caguwa arikura mu isoko rinini rya Kampala. So the caguwa people who were giving it to me, they proved that I was faithful. They started giving me what we call endibota. Endibota, it is now a bigger thing that they tie together, which is heavy. So I went to that level now. Abantu bo muri wino cyangwa ba muri iryo soko rya Kampala bamaze kubona ko ari umwizerwa yishyura neza akora neza, bamukura ku rwego rwo kudetaya, batangira kumuha amabaro. So I got some money. Abona amafaranga. So one day we were coming from a market to sell. Rimwe yaravuye ku isoko agiye gucuruza. We fall into thieves. Tugwa mu bajura. So they took all my money. Ayiwe natwa dufaranga yarabonye baratujyana. Now I spent 4 months without going to my bosses. Uyu mugabo wari utangiye gucuruza amezi 4 adashobora kujya
kurangura. And what I did, Ikintu rero yakoze, it came into my heart that I should go and tell the guy what happened. byaje mu mutima we, aravuga ati kanjye kuganirira wa muntu ujyuma imyenda icyambayeho. So I went and I started crying before him. Ageze imbere yaraturikararira. The man asked me what happened. Umugabo aramubwira ati niki I said they took my money. aramubwira ati natwa dufaranga nari maze kugwiza natwo And remember, I had your money. kandi buka ko wanyishyuzaga. He said, I know what you are saying me is right. Haravuga ati ndabizi ko ibyo umbwira ari ukuri. Now I'm giving you more stuff, go and sell. Noneho hakira n'ibindi genda wongera utangire ucuruza. And don't pay me the old money. Noneho na yandi nakwishyuzaga wiyabara naya asibye. So from there, I still learn how to be faithful, my brothers. I'm telling you this. I want you to understand. Icyo gihe byamubereye ifatiro rikomeye ryo kuba umwizera. So now I got money from the old second-hand store. Abona amafaranga kuva muri cago. Now I joined the new business to sell watches, clothing, but new now. Atangira noneho ubucuruzi bwo kugurisha ibintu bishyashya, For people getting stuff from Dubai. imyenda ariko bishyashya. I was buying it from the people going to Dubai. Yaranguraga ku bantu babikura Dubai. So those people, again, they find I was faithful. Abo bantu nabo bamubona mu bwizerwa. That is when I got money and bought my first house. Aho rero niho yakuye amafaranga agura inzu ye ya mbere. I continued business. Akomeza ubucuruzi. I opened up a mattress business in Chazanga in Masaka district. Afungura ubucuruzi bw'amamatera, imifariso, abukorera ahantu hitwa Cyazanga na ahantu. Now you are trying to know who I am. Ubwo ngira ngo murimo muramumenya. So then from Chazanga again, kuva rero aho hantu muri Cyazanga, I had some guys from the Baganda boys. They convinced me to go to South Africa and make money. Yahuye n'abasore b'Abagande baramwigisha yuko bajya South Africa gushaka amafaranga. That where am I going to get money for transport? Arababwira atari kubunge w'amafaranga njyana South Africa ndayakura. They said, are you stupid? Baramubwira bati wowe You have business here. ufite ubucuruzi hano. South Africa money is just, you can get it from trash. Umva aravuga ati amafaranga yo muri South Africa aroroshye kuboneka. So they convinced me. Baramwigisha. I went to South Africa. Ajya South Africa. So when on our way going to South Africa, Agiye muri Afrika y'Epfo. we were crossing Botswana. Arimo anyura muri Botswana. We were caught. Barafatwa. And they put us in jail. Barabafunga. Because we were just crossing the border illegally. Kuko bari bagiye badafite ibyangombwa byuzuye. They took all the money that we had. Nabwo bufaranga nabwo barabujyana. They did not allow us to go. Bemera no kugera iyo bari. They pushed us back to Zambia. Babasubiza muri Zambia. Now from Zambia, I stayed for a week. Noneho amara icyumweru cyuzuye muri Zambia. Those guys, they say they will struggle until they go to South Africa. Abo basore b'Abagande baravuga batumva turakora uko dushoboye. But one night when I was sleeping, rimwe rero aryamye, I had a church somewhere. Yumva itorero ahantu. They were praying overnight. Yumva barimo gusenga mu ijoro. And then I said, let me go. Aravuga ati kanjye aho hantu. I have a problem. Mfite ikibazo. I will let the pastor to pray for me. Ndabwira umushumba nsengere. So I went to the church. Ngera mu itorero. It was a church of like 4 or 5 people. Yari itorero ririmo abantu bane. So when I came, the guy knew me. Ageze mu itorero umugabo aramumenya. He said there is one guy who is here. Aravuga ati hano hari umusore. They stole everything from him. Bamwibye bamujyanye berukira. Come over here and I pray for you. God is giving you money. Ngweno ngusengere Imana igiye kuguha. So I came before he prayed for me. Araza aramusengera. I told the guy that I want to get saved. Abwira umugabo ati ndashaka gukizwa. He said, are you sure? Yes. Arambwira ati I raised up my hands amanika amaboko. and I accepted Jesus to be my personal savior. Yakira Kristo nk'umukiza n'umucunguzi. The man prayed for me Umugabo aramusengera. and he prophesied and he said you will get your money back. Aramubwira ati amafaranga yawe azakugarukira. They gave me the money for transport Bamuha amafaranga ya transport. because I gave testimony. Koko Now I came back to Chazanga. Agaruka handi yakoreraga ubucuruzi. I went to the man and I told him what happened. Arongera asubira kuri wa mugabo nanone inshuro ya kabiri aramungera muganira. It wasn't too long. Nago hari hanyuzemo igihe He kinini. accepted me. Arongera aramwemera. See, what we're going to teach you tomorrow Ejo rero byo nzaba mbabwira. is to learn how to be in the system. Ni gute waba muri systeme yo kuba inyangamugayo.
yo kuba inyangamugayo. Do you understand what I'm saying? Yes. Yego. To learn how to be in the system of faithfulness. Ni gute arashaka ejo kuzatuganiriza ni gute waba umwizerwa ni gute wajya muri systeme yo kuba umwizerwa. So over here in Rwanda, hano rero mu Rwanda, the police of Rwanda, amategeko y'u Rwanda, the police, abashinzwe umutekano, they don't have too much work ntago bafite akazi kenshi because kuko the system works. Kuko systeme yubatswe ubwayo yubatswe neza. You see, when you grow up in the system, iyo ukuriye muri systeme yubatse neza, you will never find a problem ntuzasanga ikibazo because nobody is going to throw trash or dust somewhere. kuko nta muntu uri bupfe kuza kujugunyaho imyandagazi zose cyangwa imyanda yayo, Because you know the system will arrest you. kuko urabizi neza ko amategeko y'igihugu cyacu atabyemera. So the mistake that people make Amakosa rero abantu bakora is because they don't put themselves in a faithful system. ntago rero abantu twifata ngo twishyire mu bihe byo kuba bizerwa. Yego. So I went back because I was in the system of faithfulness. Asubirayo kuko yarimo n'ubundi yari asangwa ari uwizerwa. The man accepted and he gave me stuff. Umugabo arongera inshuro ya kabiri aramwemerera. Now this time around I said I will never listen to any voice, only the voice of business. Aravuga ati aya mahirwe ya kabiri Imana inyongeye sinzongera kugira umuntu n'umwe numvira. So what am I teaching you? Ni gutya rero ashaka kutubwira. If you made a mistake, Iyo wakoze kosa ubwa mbere, that is not the end of your life. aho siho ubuzima bwawe You can burangiye. reform again. Ushobora kwisuganya nanone ukongera ukabaho. So now what I'm saying, Icyo avuga rero, I came back in another business now. agaruka yahinduye isura y'iyi. I went to Mbala, started dealing in electronics. Asya Mbarara atangira gucuruza ibyuma I get a lot by'amashanyarazi. of money and I became rich in Mbalala. Abona amafaranga menshi, Imana iramutungisha. The same God that I met in Zambia, the same God I met in Zambia, Imana yahuye nayo muri Zambia and came to me and irazira said, Azaria, I've been with you since day one. iramubwira iti wowe Azaria nabanye nawe kuva ku munsi You wa have mbere, gone through a lot. wanyuze muri byinshi, Now I want you to serve me. ndashaka rero kunkorera. So now people are asking, how did I start a church? That is when I started a church. Abantu bakabaza bati ni gute watangiye itorero? Nicyo gihe yatangiye itorero. I started a church at the time when I was ready and when I had everything and God prepared me to open up. Yatangiye itorero yiteguye ameze neza afite buri kintu kuko nicyo gihe Imana So my church gave me all the churches that I wanted. hanyuma itorero rye ribona amatorero yose ryashakaga. And now God did not stop from there. Ntabwo Imana yagarukiyeho. He promised me that I will take you to one of the richest countries. Imana imuha isezerano yuko izamujyana mu gihugu muri bimwe mu bihugu byateye imbere. Because I was faithful Kuko yari umwizerwa with money, ku mafaranga, with people's stuff, n'ibintu by'abantu, and with God. hamwe n'Imana. God fulfilled the promise of him. Imana yasohoje isezerano He yamuhaye. took me to America Imujyana muri Amerika with my wife, n'umugore we with my 6 kids. n'abana be batandatu. We became citizens of the United States of America. Babona ubwene gihugu bwo muri Amerika. Now I hold an American passport. Afite passport y'Abanyamerika. The only difference with me and the white man Ikintu kimutandukanya n'uriya muzungu is the color, ni uruhu. but we get the same benefits. Babona uburenganzira bumwe. So God, aracyacuruza. Imana when I opened a church in America, amaze gufungura itorero muri Amerika, I don't want to tell you how I learned English. nashaka no kubivuga uburyo yize Icyongereza. We serve the God of all languages. Dukorera Imana y'indimi zose. Amen. Amen. Yes, when God sends you somewhere and he knows that people speak, he will give you everything that is needed for the job required to be done in that area. Imana igutumye ahantu guha n'ibikoresho byose bizatuma ushobora gukorera hariya hantu. Because he wants you there. Kuko iragushaka aho hantu. And when I opened up a church, Amaze gufungura he said, Azaria, don't worry, I'm going to give you business. irangije Imana nanone irongera imuha irindi sezerano iti komera Now, izaguha I'm ubucuruzi. one of the strongest men
in Los Angeles now. ari muri bamwe bakomeye b'abacuruzi muri uwo mujyi wabo. I have a big stores. I have factories. I have shipping companies in the United States of America. Afite ama factories menshi, afite amaduka menshi in the land of dollars. Mu butaka bw'amadolari. Hallelujah. So you see, it is not from zero. It is from somewhere. Faithful. Nago ari ukuva kuri zero, ahubwo hari ahantu byaturutse ku kuba umwizerwa. I don't listen to TikToks. I don't listen to these other things. Nago ajya yumva ama TikToks, nago ajya yumva utwo tuntu tundi. I listen to God's messages. Yumva message ituruka ku That is where I saw the mighty woman preaching, talking about woman of valor. Aho rero niho yahuriye n'umugore w'umunyembaraga arimo avuga ku mugore w'umunyembaraga. So to make the long story short, agerageje guhina inkuru rero, God sent me to support and stand with her. Imana na kindi cyahagurukije umukozi w'Imana no gushyigikira no guhagararana n'umugore w'umunyembaraga. What have we done? What are we going to do for God? Niki dukoze, niki tugiye gukorera Imana? Above all, God has been faithful with us. Hejuru y'ibyo byose Imana yabaye yizeye. So I'm in Rwanda ari muri iki gihugu to support gushyigikira and work hand in hand with the woman of valor. Gushyigikira no guhagararana n'umugore w'umunyembaraga ahari hose. So I want to invite every man, Bashaka rero gutumira abagabo the women, the girls, everybody. Abagore, abagabo, please come and we join hands. Bagabo ni muze kuko umugabo aravuga abanyarwanda baravuga ngo nyuma y'umugore ukomeye hari nyuma y'umugore uhiriwe hari umugabo ukomeye. Come, we support this cause. Muze rero dushyigikira abagore. I want to thank you guys for the wonderful job you are doing. Arashaka gushimira Joel na Cyprien kubwo murimo mwiza mukora. These people are part of women of valor. Muri bamwe mu bagore b'abanyembaraga. They are doing this with no cost, with no pay. Aba bantu n'abantu bitanze barahaguruka baza gushyigikira. They are standing with women of valor. Bahagararanye n'abagore. They have seen, they know, they have women, they have wives. Umva barabizi bafite abagore, barabizi bazi imirimo Imana ikoresha abagore. So they are sending their wives here in the woman of valor show something. Barohereza abagore babo muri woman of valor muri ejo tuzaba turi kumwe. So Josephine, you are reducing stress from men. Umugore w'umunyembaraga arimo aragabanyiriza stress abagabo. If you are over there, you are stressed out, you fight with your wife every night, she doesn't pray for you, she doesn't cook for you. I know we have so many problems. Come to Josephine, woman of valor show. Man, your life will now be the same. Nimba hari amakimbirane mufite, nimba hari kutumvikana mufite, nimba hari utuntu mutarimo guhuza mu rugo rwanyu, nimuze twifatanya n'abagore b'abanyembaraga tubimurika imbere y'Uwiteka Imana. Hanyuma Imana imanukire mu ngo zacu byose biragenda neza. So may the Lord bless you. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Amen. Bakunze ibiyobokamana TV, ngira ngo ni umwanya mwiza n'ubuhamya bwiza cyane atubwiye cyangwa avuye muzi uburyo kuba inyangamugayo agaharanira kuba umwizerwa byamugize umuherwe ndetse bimugira umukozi w'Imana. Ubu ni Bishop ufite amatorero atandukanye mu gihugu ku mugabane wa Amerika hariya ndetse no muri Kampala no muri Uganda mu migi itandukanye. Ngira ngo mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane. Nawe ujye uharanira kuba inyangamugayo, kuba umwizerwa. Yatubwiye ko ari inkingi ikomeye yo kugira ngo uzatera imbere. Ni munyemerere mbashimire cyane, mushime kuba yafashe uyu mwanya we akatuganiriza. Thanks for take your time to speak with the man or woman who watch Iyobokamana TV online. Imana iguhe umugisha. God bless you so much. Kubera igihe cyawe waduhaye. Yabyumvise. Imana ibahe umugisha cyane. Yego. Mami nawe Imana iguhe umugisha cyane kutuganiriza no kutuduha umushyitsi nk'uyu nguyu. Nukuri nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'ivugabutumwa n'iki gitekerezo cyiza
cyahagurutse muri wowe ndetse cyahagurutse mu bihe bikomeye, umuryango ufite ibibazo byinshi birimo amakimbirane, divorce ziyongera buri mwanya, ariko inama zanyu, impanuro, ivugabutumwa mukora arizagira uruhare rukomeye cyane mu kubakika k'umuryango. Kandi iyo umuryango umeze neza, societe imera neza, igihugu kikamera neza, Afurika yamera neza, isi yose yamera neza. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Reka dusabe Bishop adusengere kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe kandi izanabane natwe ku munsi w'ejo w'igiterane. Father, in the name of Jesus, we thank you for this wonderful time that we have shared with your people. And we thank you for this vision of a woman of valor. Father, Lord, as you said in your word, that the mountain on which the house of the Lord is situated, it will be higher than all the mountains. And everybody will come and say, hey, let's go to the mountain of God. Woman of valor has become a mountain of God. And I can see and witness a lot of people coming and join this cause. Father, may you bless every individual that is coming tomorrow. May you bless everybody, the babies, the women, the guys, the girls, the boys. And may you feed us tomorrow, Lord, and open their hearts, open their ears, so that they can hear your message, Father. And may you put your words upon our mouth, Lord. Everything that we're going to speak will be coming from your throne. I want to thank you, and I want to pray a blessing upon Batamuriza Josephine. Father, Lord, may you continue providing and give her the vision and the messages and the food to feed your people. Father Jesus, I want to rebuke the enemy to never play games upon this vision. And I want to cancel every plans of the devil that we are stumbling on you, that you never come across this mission. Father, we want to see you tomorrow with your angels, my God, and we want the glory of the Lord to prevail tomorrow. And I pray for this wonderful TV with these young two boys, Lord. May you bless them and multiply and lift them higher and higher and higher, Father God. And may the blessings of Isaac, Jacob, and Abraham be upon your people who are going to show up tomorrow. And even for those who will be unable to come, Father, bless them. And let everybody hear about this woman of valor, Father. And as we conclude, Father, let your blessing be upon us and never depart from us. In the mighty name of Jesus, the name that is above all the names, and the Bible says that by the mention of the name Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that you are the Lord. Father, we thank you and we bless you. In the name of Jesus we pray. Everybody say amen. May God bless you and exalt you higher than the mountains. Bye.